Teresa Kersmaker izeneko koreografa austriar batek bere konpainierekin, Rosas izeneko konpainierekin koreografia bat asmatu zuen, Rosas Dance, Rosas izenekoa. Obra postmodernoa da eta minimalismoan oinarrituta dago. Gure ikasleek haren bertsio bat egin dute eta espero dugu zeuen gustukoa izatea.
kantatuko duen Childish Gambino, esaten da? This is America abestia. Bueno, gure ikasleek haren bertsio bat egin dute. I gotta carry him. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the bag. Yeah, I'm so cold like that. Yeah, I'm so dull like that. We gon' blow like that. Abesti berri bat atera zuen. Treat the people with kindness abestia. Eta horren bertsio bat egingo dugu be bai.